มุนตินกำที่น่าคุกิจาเตหอเจ้าเสียนบอนเจ้าวินิลาพาพอลทาโนเวมเบอร์นิซิมสอมนิเลโกกันซิมนีฟรายเดย์นิคุอินจงนิลาทุโซงไงคิดหิตีทุโซงไงเตาหิตีเอ็นเบรินซิงก government ดูดัลนามิโซรามาโกนา political party ขัดมิโซ national front MNF ฟอนทุพูนับบอลจิงเซียวจงฮิโลวินมิโซรัม chief minister ปูลัลดูฮอมาอินจงเอ็นเบรินซิง government ดูดัลนาอินทุพูนับบอลินตูเลตัวไว้ผู้ห่อ enhancing government สร้างอินมณิปุรกำสุงา president's rule กิโกยเล่กำเชงอินพจนติตินอพงดอินสุเลมณิปุรกำสุงาจำเนเลโมนดีตาอมนดิ่งอินหามาสเปนาทิ้งน้อยมีหัวเจ้าสินอจอยห่อกาลมันจะห่อลาปิสุฮิลดิ่งไงหิตินจงอพงดอีมิโซรัม chief minister อินเซเบนะมณิปุร chief minister enhancing ฮีมณิปุรกำสุงสุบอยขัดหินหามีปีห่อและอปาร์ตี้ห่ออดิ่งาบอยนะบอลโดจิงขัดหิตินจงอามาปานันพงโดอินสุเลนเบรนซิงอินอปันมุนอโลจิงนาลายาฮิเลทิลพาสางาทิลซีกิเบลับจอดิงหิตินจงมิโซรัม chief minister อินพงโดอินสุกิเลมณิปุรกำสุงา president's rule กอยหิดิงอดีดันทูฮอจงนพงโดอีสุเลมิโซรัม chief minister ปานอเซเบนามณิปุร chief minister ท่าอกิเลนโดมณิปุรกำสุงาเชียงทิ้งทางมีหอหาสัตนะหอเฮทิมปิเทมีเล่มันพูดกำสุงอาเจียงทิ้งหลังมีหอนอินเดียจำพลัดกาลสัตนะปันละนหอเฮดปิเทดิงมันพูดชิบนิสร์ท่าอมเทดิงอาฮิเลวังมันพูดกำสุงอา president's rule อากิโกยสังอินเดยุมจอยตีนพงโดกิดีมิโซ national front MNF ฮอนแอนเบรนซิงดูดัลนาทุพนอันบอลนาอุชัวมันพูด state government อินอันดอนบุรวินมันพูดกำสุงเล่นอริสกำไกสุงสุเกนดิงากำดังมีขอนาโตนทำหัวเจ้าเสกิดูดัลดิงฮิตินพงดูวีจุจีอดอนบุญนาชัว Government of Manipur Noya Department of Information and Public Relations DIPR in and so do he Mizo National Front MNF Fon Manipur Chief Minister Enbren Singh in Haina P Hen resign kibol hen tia anano he Mizo National Front MNF for Manipur Gamsung Thulela ho en akikumuvetin Manipur Government in Thimo Chanavin Mizo National Front Hon Manipur Gamsung Dodal na achon ho apot chet ki do hitai tin zong Government of Manipur Noya DIPR Hon and phongdoh vi Manipur Government Hon Mizo National Front MNF for Dodal na in selesa tamta zong ananeu vi United Naga Council in Manipur Gamsunga District tha an kisim do ho Dodal na le nungla do kin na dinga ki phin na bol naw chungchang thu achun UNC hole Government of India le Government of Manipurin tuni khu chun Senapati headquarter muna tripartite talks ke hona han nei khom vi Minister of Home Affairs MHA Palai AK Misrain United Naga Council UNC ho chu achi sa phal tha November ni sim som ne thum ni khwa ke ho pi dinga tep na an bolo hin a hin la UNC hon phat chun su sau be sau vin phal tha November ni sim som ni le ko tuni khu ding chun a phat an tep vi UNC hole Government of India chule Government of Manipur ho ki hona thuchi ni macha hetwang hinai pui leima khong gam kai sunga meilei pasal khat ki hol moji chun meilei hon ki phinna sangta na bolovin chu to ki lon chun Indian Army hon leima khong muna ku ki te lamhla na lampi ho na kha tan tawin ku ki te lamhla thei talovin akoi tawvi meilei gal ji a lamhla na ding lampi zo si meilei hon atin tan su hilo hitan ku kiti lamhla na theo lampi om sun cho kangui le songpi ki jot mat na lampi bo cho hitan chuchi lampi jong chu army hon akha ki tawin army camp pel do na ding lampel jong lamha sa hi ji chun ku kiti en ha sa na len ta ina to tawin chu to ki lon chun Committee on Tribal Unity COTU in army ho chunga alung thlai lo naw vit sa ne in phalha November ni sim som thum jing ni khole nidan som le ni sung total shutdown an phongdoh tawvi chuchi total shutdown chu jingka lam nidan li a ki panding ni thla lam nidan li chan hiding hi kangui le sung pi ki kom tu na lampi om sun chu khat ve le milong hon jong an su boi jing o hi Manipur State na ko na Indian National Congress INC hot open khompio party dang ho India block noya hon Manipur Gamsunga chamna le mona theina dinggel na in New Delhi khopia ki phinna abol dio hitai
Manipur gamsunga galetul thu to kisayin Prime Minister Narendra Modi in Manipur gamsung vilna hungnei hentia political party hon avel velangi na anbol ho asan pi pui mi pi ho nge na ho government in asan pi lozi ova galetul kho sit bezing hi tin zong Manipur Pradesh Congress Committee MPCC President K Megachandra na phongdoh e chuchi Delhi ko pi akipin na bolding agod naw kin gon ho a national leader ho zong gapang mai teiding ovin MPCC President K Megachandra na phongdoh e chule ama pan sebe na iti ting le state government in galetul su beiding agod hitan temtin don zong na bolin chule government in galetul hitia hi ibola achi hla jing na lai ham tin zong ama pan don zong na boli chule ama na sebe na talks nei na dingin avel velin nge na akibolin hain la talks akinei khapon chule Prime Minister Narendra Modi in Manipur state sung ahongvil na dinga nge na anakibol jing hozong Prime Minister Narendra Modi in don se na koi poitin zong phongdoh e Manipur Chief Minister N Biren Singh le a Council of Ministers hon internet akha jing ke wa chule school hole college so zong akha jing naw chungin MPCC President K Megachandra in sangten thimon chani India block hon Delhi khopi akiphinna bolding agol cho haptakil le bolding angai to wahitan ki gon tupna anei jing lai to hidanin zong phongdoh win chule Delhi khopi azot loi diu hitadanin zong MPCC President pan phongdoh e Sandil gam sunga cheng milonga ho tribe som le khat hon aung thlung ding achi sa all tha December ni sim gup sang ni le som ni le li ni khuting le song phu hondo na kin gon khat anei diu hitai chuchi song phu hondo na kin gon cho Chandil district Diwasare khusunga anei diu hi Chandil district sunga cheng milonga tribe som le khat hon thakhat a hi naw melchi na chuchi song phu chu hondo ding a god o hin chuchi kin gon suboi theidinga koiman boina aso sa lo ding le ban hole blockade hozong abolo na dingin nge na zong na bolu vi chuchi kin gona district sunga cheng milong ho zo sin pan la chi na ding win CNPO hon nge na zong abolo win chule ki tu mon ho zo si achum koi chi ova kilung to ta a kin gona aga pan chi na ding win CNPO hon tep na le het sa na bolu vi achi sa phal tha November ni sim som le khat ni kho a ziribam gam kai sunga kona anaki kai manga athilongo anaki modo ho mei hlei mi gup ho athi masangwa alim la ho social media an ta do masapen dana ki sei WhatsApp channel khat National Investigation Agency NIA hon phata akimel chi uhitadanin NDTV in so do tawvi chuchi WhatsApp channel chun follower me sangsom le sangni vel ani yahin tuku mars la sunga anaki hongdo opan hidanin NDTV thuso chun phongdoh vi meilei holim la an sodo masapen zogam news cho tuhin asubei tawin ahin la khulchil na nei ho National Investigation Agency NIA hon dan nung zuin WhatsApp parent company Meta ho hinga detail thu movintin chuchi zogam news WhatsApp channel hongdo ho phone number ho sim card hole nei pa min chule chuchi channel a thu an sodo ho zo siu cho abon cha NIA hon aki chomdo su helte diu hitaitin NDTV na phongdoh vi chule limla ho chu delete an bolta awangwin investigation bol ho NIA hoding in imacha avoiding poitin zong NDTV hon phongdoh vin chule WhatsApp channel adang khat chat CCNN ho zong National Investigation Agency NIA hon phata avet jingo hitadanin NDTV na sodo tawvi chat CCNN WhatsApp channel cho followers sangle jagit velahin achi sa September ni sim ko sangni le somni le lini khwa chuchi chat WhatsApp channel cho anaki hongdo hidanin zong NDTV thuso chun aphongdoh vi thuso oi chan hin ki chai tai thuso ngai ho zo sin a bon chawin mangpha